أروي بني الأسلافنا صالح ووالدينا والدكم وحاضرين بأن الله يغفر الله ويرحمكم من رحمته والدين من الخاصة وجميع أمة المسلمين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين قرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم يبصرون وسواء عليهم أم لم يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر غشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. لم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا مهدرون. وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون.
وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم بشغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillah. Sebelum kita memulai majelis kita pembacaan maulid, kita niatkan mudah-mudahan dengan pembacaan maulid ini barokah daripada pembacaan maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala ampuni kita punya dosa dan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kita punya penyakit, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kita punya hajat, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dijadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan yang belum mendapatkan jodoh, Allah Subhanahu wa taala pertemukan jodohnya. Yang belum mempunyai keturunan, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keturunan yang soleh dan soleha. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد كرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصديق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسائل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله أعوذ عليه. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي السلطان الوادي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرى فيه في أكداره الكسمة صلى الله عليه. فأرسل إليه مشرب خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المهبوب فانتشرت آثار شرفي في عوالم شهادتي والغيوب صلى الله عليه. وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من هدرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأثرت في وجودها أكناف الوجود وترزت بردان الأوالم بالطراد التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. فجل الحق في علم قدسه الواسع تجلي قد بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكرار بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسرار به الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عما الأنام نوالا. يا قلبي سروره قد توالى بحبيبي أما الآن
أثني على مقام وتناهى في مجده وتعالى يا قلبي سروره قد توالى بحبيبي أما الأنام نوالا لحظته العيون في مجتلته بشرا كاملا يزيل الضلالا يا قلبي سروره قد توالى بحبيبي أما الأنام نوالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا يا قلبي سروره قد توالى بحبيبي أما الأنام نوالا فسبحان الذي أبرز من هدرة الامتنان ما يعجز عن وزن اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه بالعم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم يا رهيب فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بالقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من شر ذلك إذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد عبده الصادق في قوله وفعله ومبلغ عن الله ما أمر الله بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبدل رسالة وأدام أمانة وهدنا الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلما جهل سراجا وقمر منيرا وما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها بالبحر والبر اللهم صل وسلم بأجل صلواتها وأجمائها وأزكى تهية وأوسائها على هذا عبد الذي وفى بحق عبودية وبرز بها في العالة الكمالة وفما بحق ربوبية في
عزمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة ينتشر بها الروح مصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في الحزب وعلى آله وصحبه الذين استقوا صحبة مجده بقربه فتوالوا انزلالا سرابي أسري بوده وحبه ما أزر الأكوان بالنسر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله semuanya salawat semuanya على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنغمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنغمة ومن حم ومن غمة بأهل البدر يا
الأنام العربي خير الأنام العربي. Afwan, untuk semua jamaah yang di belakang harap bisa merapat ke lokasi dan duduk, dan adik-adik yang megang bendera harap disatukan di belakang, jangan berdiri mengibarin dan agak jaga jarak. Bagi bapak-bapak yang masih merokok, kami mohon maaf sebelumnya untuk mematikan rokoknya selama acara maulid ini berlangsung. Kami minta kemakluman dan para semua hadirin untuk duduk, yang di belakang juga duduk, biar kita mendapatkan keberkahan, khusyuan di dalam majelis ta'lim ini. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين. صلى الله عليه قال ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون. صلى الله عليه. وما من صلب ضمه إلا وتمت عليهم من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت. صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بأشر من شر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسماء. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من شعر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على المر الأيام والشهور والسنين. داء التعلم أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلان في الشفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلى الله عليه. وقد أن للقلم أن يكون ما حركا فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل،
والشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في هدائك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت روايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اغتصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودع هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنكل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمي التي هي في مخافف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فطلقه صلب عبد الله وألقاه إلى بطنها، وضمت أشياؤها بمعونة الله كما فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها، فحملتهم برعاية الله كما ورد أن حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا، صلى الله عليه حتى مر الشهر بعد شهر من حمله، وقرب وقت البروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وترجي عطفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم
على الله. Yo sama-sama yo. Salamun alaik. Waalaikum. رفيع الشان والدرج ألفت يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك Sama-sama. يا رفيع الشان والدرج أنبت يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم مصطفى الطهوري هم أمان الأرض فالذاكرين سبحوا بالأنجم مثل ما قد جاء في مثل ما قد جاء في يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أدفت يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم وانفعنا ببركاته وحدنا الحسنى بحرماته Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. وأمتنا في طريقته مثل ما قد جاء في سننه مثل ما قد جاء في سننه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أدفت يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه ومنذ عن قلبي هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة
والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمعة مثل الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. صلى الله عليه. وأظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. وامطار الجود إليه على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كيناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه. فحضر بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله kepada bayi yang tasmiyah صلى الله على محمد يا ربي tasmiyah ke sini. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك
فقبل حسني تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفع حيث أوتينا عطاء جمال فقر الموابى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلربي كل حمد مرحبا جل أن يصوره العدم مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا إسهابنا بوجود المصطفى هذه محمد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد والحسن مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا مرحبا جد وبلغ كل مقصد والحسن مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله لبركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله هدينا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله
يا أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على محمد صلوا على رسول الله Tasmiyah kami mohonkan kepada Al-Habib Ahmad Gasim Al-Kab untuk memimpinnya. Namun Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral asatidz, ma'asyiral hadirin, ikhwani rahiman rahimakumullah, jamaah majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini mengambil keberkahan dan kemuliaan daripada Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama akan meresmikan nama bayi-bayi yang mulia, sekaligus mendoakan mereka yang Allah telah takdirkan untuk mendapatkan kemuliaan pada malam hari ini di tasmiyah di majlis yang penuh berkah ini. Adapun nama-nama telah terkumpul di tangan kami, ada sekitar 8 anak bayi laki dan perempuan yang alhamdulillah nama-nama mereka diambil dengan nama-nama yang baik, nama yang penuh berkah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semua bayi-bayi ini yang hadir pada malam hari ini dan juga anak keturunan kita yang lainnya pun diberikan keberkahan dan pandangan khusus dari Allah. Adapun bayi-bayi ini diberikan nama Salihah Nasira Ishana binti Yanwar. Yang kedua Muhammad Al-Farizi Trisa Pardi binti Rahma bin Rahmat Trisa. Lalu Aisyah Nur Rahmah binti Trisa, saudara ya. Arfa Arkio Dri bin Andri, Muhammad Dafa Al-Adril bin Herialdi, Muhammad Denis bin Khaidir, Gibran Arfan Al-Husain bin Insang Farhan, dan Muhammad Fauzan Firdaus bin Yurun Firdaus. Kemudian Sabira Azkiyah Sanum binti Masdan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada anak-anak ini, dipanjangkan umur dalam sehat wal afiat, diberikan ketaatan kepada Allah, jadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah mubarakah, didekatkan dengan segala kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan, dan Allah berikan kemampuan untuk kedua orang tuanya dan keluarganya mendidik, menjaga ini anak menjadi anak-anak yang saleh, yang menjadi kegembaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bi isma'il mubarakin alladzi dzakarna asma'ul qabil
إن الله يجعل هؤلاء أولاد البنات من أولاد المباركين محفوظين بكل شر وضير موفقين بكل خير. الله يفتح علينا عليهم وطول العارفين جعلهم أولاد مبارك قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم مرزوقا برزق حلال طيب بارك محفوظا من كل شر وضير موفقين بكل خير حسيا وظاهرا باطنا جعلهم كلهم أجمعين قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية صالحة وما نواب آباؤنا وأسلافنا الصالحون إن تسمية أبناء وبنات إن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالا في أعمالهم وأخلاقا وأخلاقا على هذه النية صالحة جالبة لكل خير دافة لكل شر أنا ولكم جميع المسلمين وإلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشارف وعظيم على سيدنا مولانا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Anten-anten tasmiyah kita mulai acara kita malam hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, lesu kalau caknya. Kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawabil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan, hadir di sini guru kita Abuya Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syihab, ada Abuya Al-Habib Usman bin Ahmad Al-Kaf, ada guru kita juga di sini Al-Habib Muhsin bin Hasan Buften. Yang kami hormati dan kami muliakan, hadir juga di sini Al-Ustadz Ahmad Fauzi, ada juga guru kita Al-Ustadz Abul Hasan Asyazili. Dan salam takzim dan penghormatan juga kami sampaikan kepada terkhusus Ustadz dan muallimin alumni Ponpes Darul Hadis Al-Fakihiyah Malang yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, dan juga para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para tokoh-tokoh laskar, pimpinan ormas, pimpinan laskar yang kami hormati, dan para tamu-tamu undangan acara pada malam hari ini yang kami muliakan. Masyarul hadirin yang kami muliakan, banyak hadir yang pada malam hari ini guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, tuan-tuan guru kita yang tua tidak kami sebut nama, yang muda, yang tua tidak kami sebut gelar, yang muda tidak kami sebut nama. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada antum-antum sekalian yang hadir pada malam hari ini. Dan kita doakan sama-sama, mudah-mudahan para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, habaib kita, para tokoh-tokoh masyarakat kita, mudah-mudahan Allah mudahkan perjuangan mereka membimbing umat. Allah mudahkan segala urusan dunia akhirat, dan Allah lancarkan rezeki mereka yang halal dan barakat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan menyebut alhamdulillah atas keberkahan limpahan rahmat, nikmat,
iman, Islam, waktu dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini di majelis yang mulia ini, di majelis yang penuh barokah ini dalam rangka memperingati hari agung, hari lahir kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus miladiah ke-13 tahun Majelis Laskar Al-Faqihiyah Palembang Darussalam dan silaturahmi antar ormas, majelis dan laskar sekota Palembang Darussalam. Masyarul hadirin dimuliakan Allah, izinkan kami berdiri di sini menyampaikan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kata sambutan, yang ketiga tausiah agama, yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Nanti setelah ditutup kita akan makan siang, makan malam bersama, kemudian akan ada atraksi pertunjukan para laskar-laskar yang akan nanti dipandu oleh guru kita Muallim Ahmad Rizal Setiawan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca umul kitab suratul Fatihah yang kita mintakan keberkahannya dipimpin oleh guru kita Al-Ustaz Habib Muhsin bin Hasan Buftin. Fa'alaihi fatafadhal maskura. فاتحة بنياتك من وسلفنا الصالحين بنياتك من وجميع مشايخنا ومعلمنا وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بهدي سيدي ولد عدنان في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين. إياك نعبد. Jazakumullah khairan jazak kami ucapkan kepada Habib Muhsin. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh mudir atau pimpinan Laskar Al-Faqihiyah Palembang Darussalam, yang mana kesempatan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Muallim Ahmad Rizal Setiawan. Fa'alaihi fayatafaddal maskura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهدي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, mu'minin mu'minat rahimani rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja-puji subhan Allah taala yang tidak henti-hentinya telah memberikan kita taufik dan hidayah sehat walafiat sehingga kita masih bisa berkumpul bersama, tidak lain tidak bukan untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang daripada majlis yang penuh keberkahan ini insyaallah terkecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni kita punya dosa, Allah Subhanahu wa taala kabulkan kita punya hajat, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kita punya penyakit, Allah Subhanahu wa taala permudah kita punya urusan, dan Allah Subhanahu wa taala tebalkan keimanan dan keislaman kita di sanubari kita, dan nanti mendapatkan kelak syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Salawat salam kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkah beliau wasilah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat yang kita rasakan pada saat ini adalah barokah daripada Sayyidul Wujud baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat mustami mustamiat rahimani rahimakumullah, yang kami hormatin semua para habaib, asatid, muallim,
para tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Fa insyaallah di hadapan kita ini orang-orang yang penuh keberkahan, di hadapan kita ini orang-orang yang selalu dianugerahi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita ini orang-orang yang selalu mengemban daripada amal-amal baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita doakan guru-guru kita, habaib kita, asatid kita, kiai kita, tokoh masyarakat kita, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya, Allah Subhanahu wa taala jaga daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, Allah Subhanahu wa taala jaga daripada bala malapetaka bahaya, amin amin ya rabbal. Dan kami memohon maaf kepada para habaib, asatid, tokoh masyarakat yang tidak kami sebutkan satu persatu, dan kami minta maklum bahwasanya beginilah keadaan rumah susun dan beginilah keadaan yang kami ingin jadikan rumah susun, bukan menjadi tempat yang mana dikatakan negatif, tetapi kami ingin juga menjadikan rumah susun ini menjadi rumah susun bersolawat. Dan mudah-mudahan kedatangan keberkahan daripada antum semuanya menambahkan keberkahan di dalam rumah susun, wabil khusus 23-24 ini, amin rabbal alamin. Hadirin, dan kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada para habaib ataupun asatid ataupun tokoh masyarakat yang tidak bisa duduk di atas dikarenakan tempatnya tidak memungkinkan, dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Dan kami juga berterima kasih banyak kepada semua para habaib, para asatid, para mualim, para tokoh masyarakat yang sudah menyempatkan diri hadir di tempat kami, dan inilah yang bisa kami suguhkan. Dan kami meminta mohon maaf sebesar-besarnya. Kami berterima kasih kepada donatur, kepada sahabat-sahabat jamaah Majelis Taklim Laskar Al-Fakiyah yang mana sudah seminggu ini memikirkan bulak-balik masalah pendanaan, tapi alhamdulillah dibantu para asatid kita, para habaib kita, ya, para mualim kita yang menyuppotkan waktunya, dananya, tenaganya. Dan mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan di dalam majelis kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada semua donatur yang sudah menyakseskan acara ini, dan kami meminta maaf kepada warga rumah susun yang berdagang apabila dagangannya tutup hari ini. Kami meminta maaf, dan apabila terganggu akses jalannya, dan kami juga minta maaf. Dan kami mengingatkan bahwasanya peringatan Maulid ini, majelis taklim ini, dan silaturahmi antar majelis Laskar dan Ormas Kota Palembang ini, kami tidak pernah meminta sepeser pun kepada caleg ataupun partai yang ikut andil di dalam kegiatan ini. Ini murni dari para jamaah Majelis Taklim Laskar Al-Fakiyah, dari para habaib, para asatid, dan para kiai. Karena apa? Dan kami meminta untuk di dalam harta mereka yang diinfakkan kepada kita menjadikan keberkahan di dalam sanubari kita. Dan kami memohon nanti setelah ceramah dan doa, dan terus itu nanti ada makan malam. Setelah makan malam baru siap-siap untuk atraksi. Dan atraksi ini kami sudah sepakat bahwasanya tidak ada memakai musik ataupun lagu adat. Tapi di sini kita memakai lagu sholawat untuk menambah keberkahan di dalam perkumpulan kita. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua hadirin hadirat apabila mungkin panas, fasilitasnya tidak memungkinkan, dan inilah yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza kepada Muallim Ahmad Rijal Setiawan yang telah menyampaikan sambutannya.
Selanjutnya acara puncak kita yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Abuya Al-Habib Utsman bin Ahmad Al-Kab. Fa'alaihi fayatafaddal maskura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin turun Ustaz, lemak Ustaz. Tak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'ni bi fi kulli atwari wa ala ali wa sahbihi nur. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di perkumpulan yang sungguh luar biasa. Di sini kita dikumpulkan bersama guru-guru kita. Ada Habib Al-Ustaz Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab dan para habaib Ustaz Muhsin, Ustaz Abul, ya Ustaz Pozi, Bib Naufal Asgaf, luar biasa. Biasan ya, Bib. Singkat kata, ladas kamu nyingok kami di sini. Terang yang di depan sini. Ladas kamu nyingok ya tak? Kami yang di depan sini no ngecing-ngecing nyingok kamu siapa-siapa aja. Ngapa mah itu Bib? Lampu nih silunya. Luar biasa, ladas. Nah, ladas ini kamu gunakan dengan baik. Sudah Allah hanjuk kena, tegang berderang Ustadz ini nah. Luar biasa. Dulu pernah kita belajar, barang siapa yang melihat wajah seorang alim, yang mana pandangan itu dia memandang dengan pandangan kasih sayang, rahmat, ya, cinta kepada gurunya, maka Allah jadikan pandangan itu berupa malaikat yang minta ampun buat dia sampai hari kiamat. Malam hari ini kita yang banyak dosa ini ditegang benderang oleh Allah dengan lampu ini, dikirim uang yang sistem elektronik dengan rapinya biar kamu nyingok wajah-wajah ini. Cingoklah pandangan dengan pandangan kasih sayang Ustaz Abul, Habib Syukri, luar biasa. Jangan mengut-mengut. Salam Nabi Muhammad. Pandangilah. Kalau ada yang instan ngapa nak ngambil yang panjang? Yang instan bae. Kita banyak dosa sama-sama, betul? Allah anjuk yang instan. Ngapa? Pandangi be. Kita upah ke kalau ada pacak minta ampun sama kita? Lemah tak? Kita upah ke? Wong minta ampun buat kita main gap. Istilahnya tak? Kita tidur tapi ada orang minta ampun buat kita. Galak tak saya itu? Galak tak? Galak lah instan. Ini bukan uang. Allah kirim malaikat minta ampun buat kita sampai hari kiamat. Cak mana caranya? Bejalah malaikat itu dah. Pandangi Habib Syukri, ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Dalam keadaan sehat walafiat. Ustaz Abul, Ustaz Muhsin, luaskan rezekinya ya Allah. Kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Pandang dengan pandangan kasih sayang itu, kamu upah malaikat itu. Bejolah dia sampai hari kiamat. Ya Allah, ampunlah dosa sebulan. Ya Allah, kita tidur, kita mandi, kita makan, betul? Dia minta ampun. Lemah tak kasih sayang Allah? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau ada yang instan, apa nak nyari yang payah? Ya tak? Ada minuman, insya Allah kamu jangan cemburu, insya Allah nyampe ke banyu itu kamu. Ya tak? Tidak malam ini, besok-besok. Ya tak? Insya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Malam hari ini merupakan malam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sekaligus milad daripada Majelis Laskar Al-Faqihiyah yang ke-13 tahun. Balik belum ini 13 tahun. Ya, 13 tahun. Udah balik belum? Iya, hipti lah ini. Iya, sudah menjelang balik berarti ya.
Insya Allah luar biasa Ius ini, Ustadz Ius, ya Allah, cemburu anak. Ada dak uang di sini, nak dia berduit atau tidak? Ini Ius. Kebiasaan anak ngundangnya Ius. Mungkin kita Ustadz Ius ya. Ada ngomong ayah ngundang, ya Ustadz Ius ini luar biasa, cemburu anak Ustadz. Mungkin belum kita ketemu, anak belum ketemu mungkin sekarang di sini tapi mungkin belum tahu, kita belum kenalan. Tapi anak tahu sosok Ustadz Ius ini. Beliau ini tinggal di rumah susun. Kita malu Pak yang punya duit ini? Malu dak? Malu dak yang punya duit? Punya apa duit? Pokoknya yang punya duit malu, apalagi tidak punya duit. Ustadz Ius ini tinggal di rumah susun, anaknya 4 iko. Banyak anaknya, tapi setahu anak 4 iko tamat galau di sekolah ke pondok pesantren Darul Hadis. Betul Ustadz Ius? 4 iko tamat galau-galau. Ada Ustadz Gijal, ada Wali namanya, tamat 4-4-nya tamat, berhasil seorang ayah mendidik anaknya, mengirim sesuatu pada tempatnya, dikirimnya kepada para habaib. Khidmat sampai 8 tahun ada anaknya. Ada yang berapa tahun belajar. Bukan kaleng-kaleng ini. Ustadz Ius luar biasa, pinternya dia. Wajah rambutnya panjang. Memang akalnya panjang nih ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah, tinggal nyantai be dia. Aduh ijal. Main ini lagi lah pajak muat pondok pesantren. Dia mengitai sana. Ya Allah, tinggal di rumah susun. Kita tinggal di komplek ada utang. Hah? Kita ngontrak. Mobil tahan kredit. Iya mobil tak punya, apa tak punya, tapi pondok pesantren dibangunnya. Anaknya 4. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tak usah bertakoan depan dia sini jadi. Malu kita. Betul? Nah mudah-mudahan malam hari jadi contoh buat kita. Cemburu dalam kebaikan. Mudah-mudahan saudara Ius dan para laskar yang lain juga Allah mudahkan semua urusannya, Allah kabulkan keinginannya, ya. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiah zahir dan batin. Nasihat ini sudah banyak kita nak dengarkan para ustaz, para kiai, para habaib sudah banyak. Tinggal lagi nak ngapo sekarang kita amalkan. Habib nganjuk makanan 3 makanan. Mungkin selama ini kita berejo makanan zuhir. Padahal kita sebagai manusia terdiri daripada 3 bagian, yaitu tubuh, jasad. Kedua apa? Ruh. Ketiga akal. Ya. Tubuh, jasad, ruh dan akal. Nah, ketiga-tiga ini butuh makanan galo-galo. Mungkin selama ini ibu-ibu, bapak-bapak repot nyari ke makanan jasad. Kalau tidak makan jasad ini sago tak? Sago tak? 2 hari tidak makan jasad, kepo tak? Berpikir tak kita? Ada 2 lagi yang kita harus unjuk makan, ruh dan akal. Berapa hari kita dah anjuk ruh makan? Berapa hari kita dah anjuk akal makan? Berapa hari kita repot mikirin jasad? Ya. Jasad makanannya nasi gendang, pempek telur, bugo, laksan. Itu jasad makanan. Tapi ada makanan ruh. Apa itu makanan ruh? Zikrullah, ibadah, taat kepada Allah, berbuat kebaikan. Itu makanan ruh. Ya. Sudah belum kita ngisi makan? Sudah bib makanan. Tapi jingo inti makan pokok apa nyemilan? Pokok apa cemilan? Kalau jasad kita jemil terus, lapar tak? Tidak usah makan nasi, ngemil terus baik. Lapar, tapi ada makanan pokok. Nah, ruh ini ada makanan pokok. Makanya nak diistiqomahkan makanan pokok ini. Sisanya baru cemilan. Ya, itu baru makanan ruh. Belum lagi akal. Akalnya ada nak makan juga. Apa makanan akal itu? Ilmu. Bertanya para kiai, para habaib, bertanya, temuin para habaib. Agar ngapo? Akal kita makan. Ya tak? 2 hari tak makan, lapar tak? Lapar kalau jasad. Kalau akal bahasanya apa? Tidak makan, lolo. Astagfirullahaladzim.
Jadilah sudah ada dak wong kira-kira lapar ngasai apa? Kenyang. Awak lapar ngasai kenyang. Pacak ditipu, tapi ujung-ujungnya badannya kecil. Mak itu ruh. Cak ngasai hebat, awak kecil. Pecak pintar awak loh. Allah. Nah malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan para asatid, para kiai, para habaib, dengan silaturahim ini, idaklah berkumpul satu seorang mukmin atau muslim. Sikok dua dia berkumpul. Dia kumpul gara-gara niatnya untuk karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah cinta kepada orang itu. Kita kumpul karena apa? Karena kita tahu di sini akan diadakan salawat ala Nabi, akan ada para habaib kiai, nyenangkan undangan. Betul? Karena siapa itu? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau karena Allah tadi berarti apa? Allah cinta kepada kita. Kalau Allah cinta kepada kita, kita minta kepada yang mencintai kita dan jodoh. Mintalah kepada Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat, zahir dan batin. Kau muliakan kami agar kami bisa taat kepadamu, mengikuti Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau mudahkan kami dari setiap urusan-urusan kami. Kau luaskan rizki yang kau berikan kepada kami, dan kau mudahkan agar kami mendapatkan rizki itu dengan mudah ya Allah. Dan kau matikan kelak dalam keadaan husnul khatimah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kaget dah usah ngomong, alang kelamu Habib itu ceramah. Ngantuk. Kalau ngantuk nguap tutup. Kalau jangan, wah, maklum nih banyak batang kaget ada yang masuk. Jadi sunnah Nabi kalau nguap ditutup. Niat ngikutin Nabi, tutup. Niat ngikutin Nabi, Allah cinta. Instan lagi. Ya. Tidak usah ngomong alang kelamu Habib ceramah nih ngantuk, capek kami. Tidak usah buyan. Awak duduk baik. Dah, yang tegak ini di sini. Yang ngoceh di sini. Yang capek yang mana? Yang di sini. Jadi awas kamu kalau ngomong alang kelamunya Habib itu ceramah, capek kamu. Nah, otak juga bang ini berarti tidak. Ada otaknya tapi tidak digunakan dengan tepat. Ya, mudah-mudahan macam mana kita nak menggunakan otak ini dengan cepat, dengan tepat. Ayo kembali kepada jalurnya, yaitu ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak salah-salah. Kita mbak yang instan baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia itu mencintaiku, kata Nabi SAW. Dan siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku, kata Nabi. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, Nabi yang ngomong ini, maka dia itu berarti mencintaiku, kata Nabi. Beda dengan wong yang ngaku-ngaku cinta tapi tidak dikakui Nabi SAW. Antum cinta kepada Nabi? Cinta tak? Mana buktinya? Nabi cinta kepada antum. Nabi ngejok tahu siapa yang menghidupkan sunnahku, maka Nabi ngakui dia itu cinta sama aku. Nah kalau dia cinta sama aku, dia kayak sama aku, kata Nabi SAW. Instan be. Kalau itu hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hidupkan dengan yang mana? Dengan sehari-hari kita. Sudah sering ya. Mulailah malam hari ini aku nak hidupkan Nabi, aku cinta sama Nabi. Aku nak diakui cinta, aku dak. Payah kalau aku ngomong aku cinta kalau Nabi tak ngaku ini. Lemaklah Nabi dewe ngakui cinta. Iya mah? Betul? Lemak Nabi ngakui cinta, berarti si Budi cinta sama aku, kata Nabi. Si Ujang cinta sama aku. Ngapo? Karena dia ngikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Jok tahu kepada wong rumah. Masuk rumah kaki kanan. Masuk kamar mandi kaki kiri. Ya, biar ngapo? Biar pantas. Antum kalau punya duit 10 juta, anak antum 5 tahun nak minta mau tahu 5 juta, anjur tak? Anjur tak? Antum punya duit 10 juta, anak antum minta belikan skuter yang harga 3 atau 5 juta, dia beli ke tak? Tidak dibeli ke, karena dia dah pacak ngawaknya, betul? Berarti tidak pantas. Kaget nak nunggu kau 10 tahun, kau pantas, baru ku unjuk. Bukan duit dah ganti. Berarti konteksnya garis bawah ya apa? Tidak pantas. Karena kita minta sama wong tua, macam mana kita minta sama Allah? Masuk rumah lewat jendela. Masuk rumah lewat
jendela mengucapkan salam tidak? Benar tak ini? Benar tak? Tidak benar kalau masuk rumah lewat jendela. Nabi ngajak masuk rumah ucapkan salam. Masuk rumah kaki kanan. Oh ini kamar mandi, masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Masuk rumah lewat jendela, masuk rumah kaki kiri, tidak mengucap salam sambil mengutuk buluk, minta sama Allah, ya Allah minta rumah ya Allah yang 2 lantai. Ujungnya dapat kamar mandi. Ngapalah ya Allah aku minta, karena kau tidak pantas, kau masuk rumah tidak baca. Betul tak? Kau masuk rumah tidak baca. Ujung-ujung sinilah tuh tinggalnya. Ngontrak lagi, wejo lagi, minta lagi sama Tuhan. Tidak enjoknya, dinjok. Kecuali ngapa sudah pegel gitu. Anak kita ngamuk-ngamuk, Pak minta lah Pak, kalau awas, nangis-nangis, ujung-ujungnya kita enjuk tadi apa? Dengan kesel, betul tak? Nah kita minta kepada Allah dengan cinta, bukan dengan kesel, dengan istidrat. Jadi mari ikutin Nabi, kepengen baju bagus. Anak alhamdulillah, pacak ke, pakai baju seperti ini. Ya ini berkat daripada Nabi SAW. Anak mengamalkan makinya kanan dulu, betul? Ustaz Sukri, Habib yang kanan dulu, ngelepasnya yang kiri. Allah tahu, pantas pakai baju yang mewah, dinjuk baju yang mewah. Ada wong datang, mbek lah Bib, nak beli silakan Bib. Allah kirim wong seperti itu, betul? Kepengen tak saya itu? Gejo, ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, singkat kata, singkat cerita, jangan ceramah ini sudah panjang lebar, tapi nak harus belajar. Ada cerita lucu nih. Dulu para salaf dulu, dia ini hobi baca Quran. Akhirnya digunakan ke bab salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Akhirnya baca surah At-Toha kalau salah. Surah At-Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alqaha fa'idha hiya hayatun yang 20, ayat ke-20. Artinya lemparkan, cito Nabi Musa ngelemparkan tongkat. Nabi Musa ngelemparkan tongkat. Wahai Musa, lemparkan tongkat itu, niscaya tongkat itu akan berubah menjadi ular yang bergerak dengan cepat. Surah At-Toha, ya, dibaca oleh imam tadi. Fa'alqaha fa'idha hiya hayatun tas'a. Bagi maca itu makmum di belakang, ada ulo di depan, ada ulo. Pas nian lagi maca tentang tongkat Nabi Musa, ada ulo nian depan itu. Diam ini makmum tadi habis juga, habis nyambung makmum tadi itu apa? Qala khudha wala takhaf. Khudha wala takhaf. Diam. Kiranya imam tadi lupa. Tidak kamu. Cak ngerti ini. Ketawa sebenarnya. Tidak usah lah. Ini caknya ayat Quran ini bagus. Ini ilmu. Tidak usah ketawa. Jadi waktu itu maco imam tadi. Fa'alqaha fa'idha hiya hayatun tas'a. Aduh. Yang artinya, wahai lemparkan, di saat itu Nabi Musa melemparkan tongkat dan tongkat itu menjadi ulo, bergerak dengan cepat. Ayat sambungannya, kira makmum tadi lupa ini imam, diterus gajola, qala khudha wala takhaf. Khudha wala takhaf. Diam masih imam. Khudha wala takhaf. Diam imam tadi. Khudha wala takhaf. Tahu tak artinya? Embek tak usah takut. Embek dah usah takut. Uji imam tadi baca maco embek lah kau katanya. Aduh lo nih, dia udah tahu aduh lo di depan ini. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, boleh tak matalkan hukum sholat di situ? Makanya hadir ke majelis taklim. Gunanya harus hadir majelis taklim. Nah, mungkin singkat kata singkat cerita, tidak usah banyak lebar ya. Tadi juga ada anak-anak yang ditasmiahkan, mengingatkan kita kepada perjuangan wong tua kita. Kita juga mungkin pernah dimaitukan juga oleh wong tua kita. Ya. Yo.
Sedih tak nyuwung tua kita? Anak lanang 2 ekor kambing. Duit dia mana obat kita? Mungkin dia berhutang. Ada baru kecil nak dibeli ke baju. Habisnya kita nangis digendong oleh emak kita. Habisnya berhari-hari, bertahun-tahun, kalau hari lebaran nak baju baru, tidak dibeli ke malu bak ni. Ya tak? Duit boleh hutang 20 tahun berarti berapa kali lebaran? Adik-adik ni yang di belakang. Adik-adik umur 15 tahun siapa beli ke bajunya kalau lebaran? Ibu 15 tahun itu berarti berapa kali lebaran? Hah? 2 kali Idul Adha, Idul Fitri berarti 30 baju. 30 baju hari pertama. Kalau hari kedua berarti 60 baju umur 15 tahun. Berarti untuk baju lebaran besok sudah 60 ikut dibeli ke. Betul tak kira-kira? Betul tak kira-kira? 12 tahun. Sekarang anak nanya sama kamu, sudah belum kamu beli ke baju baru buat ibu bapak kamu? Sikok be. Sudah belum? Oi. Itu baru baju lebaran dek. Belum sendalnya, belum sepatunya, belum pensilnya. Ya. Kesian tak nyung ibu kita? Kesiannya nyung bapak kita? Beli ke sendal tak baca, nyusun kita baca. Kalau tak baca beli ke sendal ibu kita bapak kita, sendal dia kita jago pinggir ke susun. Ya tak? Kalau bukan kita siapa lagi buat mak bapak kita itu? Betul? Kaget kalau aku berduit, aku nak nyenangkan mak bapak kau. Kaget kalau aku berduit, aku nak nyenangkan bapak aku, ibu aku, tunggu be. Kaget sekarang lah kau patuhi mak bapak kau. Ya tak? Perlui mak ibu gitu. Perlui kapan lagi? Kapan lagi? Tak usah nak aku berduit. Tak kati-kati juga duit kamu tu kepada ibu bapak kita. Ya, mulai sekarang kalau tak pacak beli rumah, bersih ke rumah. Tak pacak beli ke baju baru buat ibu kita, cuci ke baju baru ibu kita. Baju kita cuci, baju ibu kita itu cuci ke. Sepatu bapak kita cuci ke. Ya tak? Jangan sepatu kulit cuci ribut dia. Semir ke, rapi ke. Ya. Nah, insya-Allah dengan itu kita mendapatkan keberkahan. Sebagai penutup malam hari ini, dari semua kebaikan-kebaikan itu, jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Oleh malam hari ini, besok malam hari ini harus kita fullkan salat 5 waktu agar kebaikan-kebaikan datang kepada kita dan nyampe kepada wong tua kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dia lupa haknya Allah, maka Allah unjuk 4 penyakit kepada wong itu. Bangun pagi dia lupa haknya Allah. Bangun pagi melek mata ni mikirkan gawian, nak masak, nak betanak, ibu-ibu ya. Adik-adik nak sekolah, nak kuliah. Bangun pagi melek mata, lupa haknya Allah, tidak solat subuh pula. Maka Allah unjuk 4 penyakit kepada wong itu. Cek ada tak penyakit itu kepada diri kita. 1, budak itu bingung terus. Kemana nak berhutang kemana ini? Ya tak? Nak nyari gawe kemana? Ada tak saya itu? Sikok penyakit itu. Itu baru bangun tidur lupa Allah, tidak solat. Sikok penyakit itu. Tadi 4 penyakitnya. 3 lagi apa sikok lagi? Yang kesikoknya menghayal terus dia. Kaget kalau aku punya duit bib, aku nak bangun pondok pesantren. Kalau aku punya duit, aku nak manjuk ustaz para habaib. Ya tak? Kaget kalau aku punya duit, aku nak manjuk yatim piatu. Ada rokok tak sebatang? Rokok sebatang. Minta. Ngahayalan tinggi kan? 2 penyakit itu. Ya tak? Masih 2 lagi. Apa dia? Sibuk terus menerus. Tapi kate hasilnya. Nak ke mana? Ada gawi. Nak ke mana? Ada gawi. Awak main gap. Nak ke mana? Ada gawi. Tak kate hasil. Ada tak ini kilo? Masih sikok lagi. Kebutuhan dia tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan dia tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana ndak kate? Ada lagi dak ngaso dak butuh. Punya motor sikok nak 2. 2 nak 3, 3 nak 5. Tak ngerasa butuh. Tak ngaso
terpenuhi. Itu baru bangun tidur lupa haknya Allah. Mulai malam hari ini payu kita sholat 5 waktu, jangan pernah tinggal. Memang kadang penyakit Bib, kadang-kadang kesiangan bangun subuh, itulah Bib. Yang lain alhamdulillah Bib lewat juga. Na'udzubillah min zalik. Jangan alhamdulillah, na'udzubillah min zalik. Kalau cek itu astagfirullah. Sikok itulah Bib, yang sikok Bib yang lewat karena kesiangan. Nah, ada tipnya, makanya belajar. Di sini ada pengajian tempat Ustaz Yus ini. Setiap malam Rabu, malam Kamis ya, Ustaz. Hadiri di sini. Di sini pajak belajar hukum fikih, rotib, salawat ala Nabi. Ada orang berduit juga sini. Mana tahu kamu butuh gawean, di sini ada orang berduit. Betul? Yang nganggur lagi ada. Pokoknya bergabung kalau di sini. Insya Allah saling bantu membantu. Ya. Apa tadi ilmunya? Barang siapa dia sholat itu ada apa? 2 uzurnya, lupa dan tidur. Jadi kalau dia kelupaan, waktu ingat langsung sholat baik. Ketiduran jam 11 siang bangun, astagfirullahaladzim, jam 11 belum sholat subuh, langsung cepet-cepet sholat subuh. Yang penting 5 ini jangan ditinggalkan dan jangan disengaja. Kalau itu jam 11 ujabib salah, kau udah denger kuping aja ini, denger kuping tapi pahami. Kalau ketiduran atau lupa, yang penting intinya sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Nah, mudah-mudahan itu baik. Pokoknya jangan lupa, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Gugup depan Ustaz Sukrianan ngomong ini. Gugup asli Ustaz Abul. Minta maaf dikit lagi Ustaz. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mungkin kita maknai daripada itu demi masa. Sesungguhnya semua kalian adalah merugi kecuali orang-orang yang saling mengingatkan dalam keadaan kebaikan dan sabar ya. Nah, kita mungkin repot di sini kita mbak makna itu ada watawa. Watawa itu apa? Saling mengingatkan. Berarti kalau saling ada perjumpaan antara 2 wong yang saling memberikan. Bukan repot nasihat di be. Udah sholat. Begitu nasihat gitu, udah lah. Tidak. Itu wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati watawa itu saling menasihati. Berarti waktu kita menasihatin wong siap-siap dinasehati, itu baru tidak rugi. Kalau antum hanya menasehati dan tidak mau dinasehati, berarti antum masih kategori merugi. Wallahu alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salatullah salamullah. Salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yazid habibillah. Yeah.
lillah wa la ilaha illallah. Allah
ala Rasulillah. Jazakumullah, kami ucapkan kepada Al-Habib Utsman bin Ahmad Al-Kab. Tapi ada poin-poin sedikit ya, yang mungkin bisa kita berbagi soal ilmu belajar itu penting yang mungkin sedikit intermezzo, Bib, karena waktu kita ini masih cukup panjang dikit. Jadi pengalaman kami, karena kami ini begawi di perusahaan, penting ilmu tadi kata Habib. Jadi ada pimpinan kami itu Habib, dia sholat uduk, tapi uduknya tidak sampai sikut. Uduk tidak sampai sikut itu kan tidak sah. Nah, jadi kami tegur dengan baik-baik, Pak, maaf Pak, itu salah Pak. Uduk itu harus sampai sikut kalau tangan. Jawabnya apa, Bib? Lillahi ta'ala galo ibadah. Nah, jadi pertanyaan kita itu kan, jadi kalau tidak belajar, intinya kalau tidak belajar bisa sesat gitu nih jadinya. Sholatnya tuh jadi sio. Nah, itulah dengan berkumpulnya kita dengan para habaib, ustadz-ustadz di sini saling silaturahmi, bisa saling berkomunikasi, berbagi ide, berbagi wawasan, berbagi strategi dakwah. Karena umat ini macam-macam, Bib. Ustaz, macam-macam nih umat Nabi Muhammad sekarang ini. Dan ada lagi, Bib, pertanyaan untuk guru-guru kita juga di sini. Mungkin pertanyaan ini dari kawan kami yang begawi di kapal. Pertanyaan cek ini, Bib. Salat mereka tuh cak mana hukumnya? Mereka belayar tuh ada yang setahun, ada yang 2 tahun pucuk laut, ada yang setengah tahun. Salatnya tuh apa dijamak terus karena pergi-pergi terus kan, atau tetap salatnya salat 5 waktu? Nah, mungkin hal ini kami mohon untuk cak mana. Jadi kami tuh ditanya tuh tidak tahu jawabannya. Jadi kami tahan jawabannya. Ya hitung-hitung nambah ilmu galau buat kita galau-galau ini kan. Karena berkumpul guru-guru kita di sini, ya kami mohon untuk guru kami sedikit bisa kasih jawaban. Hitung-hitung di sini majelis taklim ya kan. Kepada guru kami mohon Habib Syukri bin Ali bin Syihab untuk menjawab sedikit pertanyaan kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya jawabannya duduk ke majelis. Datang ke majelis dapat jawaban. Ya. Tapi ala kulli hal yang dipertanyakan, ikhwan rahimakumullah, kalau memang kondisi seperti itu, musafir, kita bicara sebelum secara sholat, secara umum sholat 5 waktu. Kalau memang dia musafir terus, tidak putus-putus, memang secara hukum dia boleh untuk menjamak, mengqashar, tapi ulama menganjurkan tidak dilakukan seperti itu. Ya, kayak jadi pemalas, qashar terus, jamak terus, walaupun memang secara hukum boleh. Tapi kalau bicara tentang sholat Jumat, mereka tidak diwajibkan sholat Jumat. Mereka tetap wajib sholat zuhur. Wallahu a'lam. Alhamdulillah dapat jawabannya, jadi bisa kami sampai ke itu tadi. Nak cuma anak majelis kalau begawinya setiap tahun mendarat, jadi makanya butuh kita yang sudah dapat ilmu ini berbagi apa yang kita dapat dari guru-guru kita sampaikan dengan kawan-kawan kita. Selanjutnya kita masuk ke acara terakhir, yaitu doa, yang mana kesempatan. Sebentar, sebelum ditutup nak nanyo, jangan dia nanya dah, kita nanyo dulu dah. Sebelum ditutup dah, nak nanyo, kapan majelis di sini? Kapan malam apa be ada majelis di sini? Majelis di sini hari Rabu, Bib. Malam Kamis. Bener? Pada Rabu, jelaskan Jal, Ustaz. Jelaskan Ustaz. Mu'alim Rijal. Ini kami ini senam Bib, cuma lain nasib. Ya, mumpung ada Rami di sini tak, mana tu nak belajar? Tadi kan ngajak belajar. Sallallahu Nabi Muhammad. Insyaallah kalau majelis taklim kita, pembacaan rotib ataupun maulid itu pada Rabu malam Kamis. Ya, setiap Rabu malam Kamis ba'da Isya. Dan adapun kalau mengaji, belajar mengaji bersama itu setiap hari. Setiap hari ba'da sholat Isya. Jadi yang sekitaran 24-23 diatori sama sekali kalau nak belajar ngaji, kita sama-sama belajar itu setelah Isya selain malam Kamis. Selain malam Kamis. Insyaallah alhamdulillah Bib, ta'addu sami ni'mah, ada beberapa kawan-kawan kita, dulur-dulur kita yang sudah hijrah, baru 2 bulan dia hijrah sudah bisa ngaji Al-Quran. Dan alhamdulillah juga ada sebagian yang mana dia di luar agama kita sudah jadi mu'alaf.
Alhamdulillah. Di sini juga alhamdulillah kami Majelis Ta'lim Laskar Al-Fakiyah tidak pernah membanding-bandingin di antara blok ke blok. Contohnya Bib, 1 tahun yang lalu ada salah satu warga blok meninggal dunia sampai 1 hari tidak dirawat ataupun tidak dikebumikan. Dikarenakan apa? Duit. Beli kain kapan kate duit, Bilalnya dak kate duit, nak ngubur kate duit. Alhamdulillah tak ada semeni mabi. Kain gapannya kami gratis ke, Bilalnya alhamdulillah kalau lanang kami dan sebagian jamaah laskar sudah belajar jadi Bilal. Kalau betino kami upah ke, selama 3 hari 3 malam kami nekel tahlil dan plus memfasilitasin sound sistemnya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, sebagai penutup malam hari ini, kita dulu yang tutup. Kita nggak nanya sama Ustadz. Ustadz nanya hukum ini, Ustadz nanya hukum ini. Ustadz jawab lah, bagus ya. Ada perbuatan yang siko, yang mano itu instan. Nanyo dapat galo-galo dunia akhirat. Cuma nanyo be tugas kamu tuh. Kan ada grup sekarang. Ustadz Abul ada grup Sabul enggak? Ya, kalau ada wakilkan instan. Kamu ngirim duit kati kan? Nanyo, Ustadz numpang nanyo. Ya silakan. Berapa nomor rekening Ustadz? Yang ngimi bukan kamu. Betul tak? Ustadz tadi senang, dapat pahala tak? Yang ngirim yang lain, dapat pahala lagi tak? Ini cara bandit beramal. Wallahu a'lam. Tapi insya Allah Allah ridho. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih. Syukron kami ucapkan kepada guru-guru kita yang telah menyampaikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Sebenarnya itu di luar acara itu. Tapi gugup juga sebenarnya kamu dengan uang hebat, uang besar di sini nih. Gemeter kaki. Cuma mana karena amanah dari Mu'alim Rijal nih. Bismillah. Selanjutnya terakhirlah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan doa Maulid yang akan dibacakan oleh Al-Habib Ahmad Qasim bin Syihab fa'alaihi fa'itafaddal masykurah. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر الفكر من دار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي به محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب التي توترها وتغشى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إبدارك بعبادك وساكي كؤوس إشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل هذا اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك
وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا به من نياتنا وآمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبضرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا ثمان برحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواذره وواله وظاهره وأم بركة وشرف جاري أولادنا ووالدينا وأهل كثرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مانا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالرزق الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالرزق الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالرزق الحسن من جميع البلايا وبالرزق المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وأتم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa karamatil Fatiha iftah lana babil khair waj'alna min ahlil khair ya man waffaqana lil khair ila al khair wa ani alayhi wa fiqna lil khair wa ani ya farjal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham wa yadal bala ya Allah wa yadal bala ya Rahman wa yadal bala ya Rahim irfana min bala dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Qabul. Taqabbalukum taqabbal ya karim. Alhamdulillah dengan Mbak Herenda tadi berakhirlah rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Dan jangan beringkut dulu kata mualim selagi kita persiapan untuk hidangan. Kami informasi dari Mualim Rijal untuk Laskar dan para jawara untuk bersiap-siap di bawah ini dan ada anak hadro agak minggir sedikit. Sebelum kita tutup ada sikap pantun. Kalau kata Ustaz Solihin Nasibuan tuh kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Sering dengar itu ya? Ini agak duba dikit ini. Kalau ada jando pirang jangan coba-coba dijadi ke bini. Kalau ada rezeki dan umur yang panjang tahun depan kita